Nažalost, našu ideju da danas dođemo Beovozom i pokažemo kako je u stvari ovaj deo Beograda blizu centra grada nismo uspeli da realizujemo jer danas voz ukinut, što nije problem za nas, ali problem za sve one koji su danas došli tamo na stanicu i hteli da se prevezu tim vozom kao i svaki dan. Jer građani Beograda treba da znaju, od Vukovog spomenika do Resnika voz vozi svega 12 minuta. Mi smo taksijama išli negde oko pola sata. Što još jednom potvrđuje uverenju da je Beovoz, ali ne onaj koji se obraća do Velike Plane, Požarevca, Valjeva i ne znam gde sve, zaista je velika mogućnost da ovi delovi grada ožive i naprave jednu jaku vezu sa centrom Beograda. S Novog Beograda imamo tu istu priču, od strane Zemuna, Batajnice, preko Novog Beograda pa sve do Pančeva, isto odavde. Kada napravimo prvu liniju metroa, zašto nam treba realno oko 4 godine, koja će biti od vrha bulevara Kralja Aleksandra do Zemuna, mi ćemo jednim takvim sistemom saobraćaja rešiti mnogo problema koji danas imamo. Nažalost, danas Beovoz nije ono što bi trebalo da bude, nije prava gradska železnica. Mi intenzivno radimo sa železnicama Srbije da u toku sledeće godine kupimo 20 novih kompozicija i da zaista od njega napravimo ono što ima svaki veliki grad u svetu. To je s jedne strane gradski metro, s druge strane gradska železnica. Zamislite samo ljudima koji žive ovde, kada bi znali da na svaki 15 minuta imaju siguran prevoz do centra grada za koji im treba tačno 12 minuta. Onda više nemamo takvu priču o predgrađima, nemamo takvu priču o delovima grada koji nemaju nikakve veze sa centrom, nego onda jednostavno možemo obezbedimo bar sličan standard svima onima koji žive na teritoriji grada Beograda. Ja vas pozivam da 11. aprila, kada voz treba da krene ponovo, svi zajedno pokušamo još jednom, nadam se uz mnogo više sreće i uspeha nego danas.